société mo ɓe wuuri on no ɓuri bonde o société mo wonɗen ɗo. Lanɗo maɓɓe on wino Allah rewatake ɗo goɗɗo hattana ɗo on ko min andi ko feƴƴata ɗo. En heɓi on hay tampinɓe aduna on hande ɗum ɗon on hiɓe naayi ɓe etotono ɓe haɓira ley kono ɓe feññinta ɗum ɗo wigol Allah rewatake ko menen fewjata ɓe hewtani en ton ɓen sukaɓe ɓe hewtanano ton ɗo on mo wura e ndi leydi ɗo haray ko min andi ko gasata wadde ɗo ɗen ɗo rewgol Allah ala ɗo. ɓen sukaɓe tawi ɓe mari ko wiyete kon ulul himma hiɓe gonɗini kadi Allah par ce que Allah tigiri wi'i amanu bi rabbihim Allah ɓeydani ɓe kadi gonɗinal ɓe tawi ɗum ɗon on ɓe wawira non ene non si tawi joni lanɗo on ɗo wi'i ko min andi ko gasata ɗo si a wonay ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo gasata tawi an ɗum ɗo walanakima sikkuɗa ko kanko eggata accane harayɗa sabbi o ƴettu vol o ɗaɓɓa ko yaara tigi tigi on ha séjour ma on gasa ma wura ko wurata ɗo kon ɗa sikka ɗum gasay ko a yata accanamo sukaɓɓen ko ɗum famuno ɓe foppu maɓɓe ɓe yalti e leydi ndin wona wastawi hari hiɓe haldi yo ɓe yaltu ko tawde tun hari moƴƴuɓe no e nder sukaɓɓen ɓe fof ko ni ardi ha fotti nokku gotu so yehi ko tafsir o yi'ay ko goɗɗo arata ɗo ha e ley lekki tun jooɗo tawi ko feƴƴata ka saare to kon tigi tigi ko murtaldu ko yeddugol Allah ko shirku ɗum na ko hani o doga o ndara ka o yaara o rewa Allah tabaraka wa taala ara ha e ley lekki o ɓaaro goɗɗo go kadi ari tawoymo ɗon goɗɗo go ari tawoymo ɗon ha no ɓe foti noon ɓe landodiri ɓe landiɗo e o kori jang o yewtamo ɓe taaja ko situation goto ɓe jogui on say ɓe jogodiri ɓe jokki en ɗan kono ndaare qissa ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe ɓeɗo sukaɓe hakken ko ɓe moƴƴi hay bareru ndu ɓe wondi ndun fimayru wowlama ka qur'ana si tawi bare wondi e moƴƴo ha fimayru wowlama si tawi noon ko a woni wondowo e moƴƴuɗo bare e fo ɗen andi bare ka ndu wondi e sukaɓe moƴƴuɓe fiiɓe yewta ha tawi fimayru be wowle ka nder deftere Allah tabaraka wa taala ko famuɗa noon an o neɗɗo mo tawata ko moƴƴuɓe tu wonduɗa ɗon no laaɓi ka ko famuɗa noon emo tawata ko yimɓe bomɓe tu woni compagnie ma ko Tupac en e compagnie mum ko Bob Marley en e compagnie mum an ko ɓen ɗo woni yimɓe ma ɓen sahabaɓe ma ɓen ko ɓen e joueur ɓe ko nande mum ɓayri sukaɓe no woodi ɗo hunjorɓe o ballon ko feƴƴata ɗo ɗen Europe championnat ji ɗin ɓe hunjori ɗum no hayatu sahaba hana hunjorede joueur jo memmini ɗo ɓe andi palmarès makko no yaari ko nde tuma o fuɗɗi zugol ko honto e honto o rewi ko bijelu hay o marki inde makko yettore makko ka o rewi ka o yeeya ɗum ɗo fof hiɓe andi kono tawa sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe anda si wana Aboubacre Oumar Ali Ousmane ta ko ɓen ɗon ɓe andi ɓen ɗon landaki janngugol go e andugol ɓe landaki ko ɗum waɗi si ɓe andi ɓen ɗon tun ko heddi kon ɓe tefa ɓe anda ko ɓe sukaɓe de woni sukaɓe men ko Mouhammad en ko Laminu en ko Ishaqa en ko Abdoullahi en ko Ibrahima en ko ɓen woɓɓe ɓen hakken ka ɗum hewtani ɓe tawa joni wurin hay inde l'islamu nde ɓe innitiranden ko be ɓe ittande si ɓe wawa fonctionnude e ko ɓe woni kon Ibrahima en ko Ibro Boubacar en ko Boubs sifa ɗin piiji ɓe sansa inde ɗen complètement ɓe bonna ɓe sukaɓe ɓe Allah tabaraka wa taala yewti fi muɗum ɗo ka Qur'an ɓeɗo dey ɓayri ko ɗo ɓe jogino Allah tabaraka wa taala yoni ɓe fawiti e Allah Allah tabaraka wa taala walluno ɓe no jeeya leçon e ko ƴetteten e ɓeɗo ashabul kahfi hollugol ala ko hani hawnudema an o julɗo buyno jooɗiɗo Occident no hawni ɗum karuno fewniɗo e sengo technologie no hawni ɗum he haray sin no marno lanɗo gila o maayi woni duuɓi e duuɓi hiɓe conservi mo ñande yiɗamo a sikka e nden ñanden o maayi ye a ɓe no wawi dey nani ye joni goɗɗo si maayi ɓe wawi mo marde hay so ko duuɓi temdere ñande yiɗamo a sikkay ko nden ñanden o maayi tawa o sansata ndaare ashabul kafi ko duuɓi jeluɓe waali no maayi ko duuɓi jeluɓe waali ka fammere tawi ko ɓe mayɓe
Allah daali fa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. ɗon andi no woodi ka o yewti ton o wi'i ko duuɓi 300 o ɓeyditi ɗon jelu jeenayi. ko ɗum addi on jeenayi ɗon ko hakkunde lebbi ɗi tawata ko nangen e lewru ndun hiɗi woɗɗodiri na gootum. si tawi ko lebbi nangeyankoji ɗin ɗum ɗon ko duuɓi 300. si tawi ko lebbi wano ndu lewru ndu ko limeten ɗo kon ɗum ko ɗum woni duuɓi 309. ɗum ɗo fof ɓe sukaɓe no waali hino ɗaani Allah tabaraka wa taala no conserve ɓe. ko hombo ari walli ɗon Allah fi ɓe sukaɓe ko Chine ka ko Amérique addi ɗon produit junji e ɓe woni ɗon duuɓi 300 ɓe fini tawi wurimɓe anda e ɓe neeɓi ɗon. woɓɓe maɓɓe fuɗɗi wiide ko hanki arɗen ɗo tawi kamɓe tigiri ɓe anda ko golle Allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi kala fawiɗo e Allah Allah yonaymo. haray sukaɓe ɓen hewtiti noon kaɓe fawitoto e Allah ɓe darto darde nde ɓe hani darade nden. hara en hulali hara en sikkali en gaynata. si en darike tu wallahi en gaynay musidɓe julɓe tedduɓe. kono ko ɓuri aninde kon ɗe ronkodi taho e hoore men. ñaaki gooti no soñji en ñaaki gooti ñande noon tawi ko dungere nden fo wonno watten. ñaaki gooti no naati ka juulirde ɗo no hambi en. si dungere nden fusi ɗo no waɗen on no ara e ɓutti ka. e sukaɓe men ɓuri wano ka sonnaɓe ɓen hino ko ɓuri ɓe bonnude kon. ɓe juif ɓe ɓurɓe bonde e tagu Allah ngun. hande aduna on fou kala ka sen télévision woni ɓurɗi molanede ɗin ko kamɓe woni ko contrôlata ɗi. ko kamɓe andi ko feƴƴata e majji. ko ɗum waɗi taw sikki to koye film hoy wonkoye e feƴƴude e ɗi senji koye série hoy koye no jeeyay ko bonni sonnaɓe men hewɓe. ko hay sonnaɓe buumiɓe goo wallahi daaray koye min mi u sonnaɓe men goo wakkiliɓe dey daaray koye. si moodi maɓɓe yalti woɓɓe yahay luɓo cassette ji ara naada ndaara hino woodi. on andi hewti nokku goo andi oɗo famali diina si tawi ko humpanoɗo film wonowa série acci yaha ka annabi Yusuf alayhi salam ndaara ɗon a heɓata ɓuri on film aduna fof kadi hino ɗon. Allah tigiri daali nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran. ahsana alqasasi ɗaadude film ɓurɗo on ahsana alqasasi ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri labede e qissaji ɗin mi qissantoma. ko hombo ɓuri on ɗon ala ko ahsana alqasasi. ndaare qissa annabi Yusuf alayhi salam ammo tawata ko rewɓe bonnuma haaju ko rewɓe hatta ɗanoɗa. mi torikema ya ñentin annabi Yusuf alayhi salam o yi oɗo ka baba gotoɓe makko ɓe rewannomo kono ɓayri ko hulowo Allah Allah yaltinimo. nde o arno ha e oɗo paale ngari ki Allah okki mo kin no fanɗi e debbo yiyayɗo kin ngari wawa résistude. ko ɗum nde ɓeygu lanɗo yinomo ha fondo makko yehi e annabi Yusuf. tawi noon ko paykum gollohum ko paykum maɓɓe gollohum kono himo laba dey himo laba. kono ɓayri Allah daali inna kayda kunna azim. debbo rewno reweteɗi ɗin fof ala ko o rewali fi heɓugol annabi Yusufu. hara ko ngu jamanu hande lanɗon ƴette ka paale a suka kecco timmuɗo o tata fof hino timmi ɗa jogui kellal ɓandu no timmi énergie on no woodi vitamine ma on no timmi lanɗon ƴette ka paale ɗon andi noon ɓeygu lanɗon ka siko ngari ko ha ɗon ka haray jawdi no woodi ɓuttu ɓernde no woodi piiji ɗin fof no woodi kadi ko ɓurɗo labede on suɓete o labine kadi ko ha ɗon ɓeygu lanɗon. joni hiɗa gollude ka paale ton ɓeygu lanɗo wattama hiwrade siko an kisanko nanta he andi ɗe balɗe ɗo ɓeygu lanɗo no hiwrade lan mi anda kori jangono ono hiwrolan dey a andi an a fokkiti o hiwrima tun o wat tun arde hiwroma an on a fokkitori mi anda kori jan fewn ɗo imo hiwrolan ɗon sikka annabi Yusuf hari noon ɓeygu lanɗon koye artun hiwromo wona ɗum. ɓeygu lanɗo rewanno annabi Yusuf reweteɗɗi fof fi heɓugol mo ronku kono ɓayri ɓe mari pewje molanaɗe hulɓiniɗe kon ɗum sonnajo o waɗi. annabi Yusuf ko yiɗnoɗo fayɓe bobo no ɗon nde o wulli wo si annabi Yusuf ƴettimo deƴƴey ko kum bobo wulli sonnajo on jilimo no dankintino Yusuf a war
njatigi ma fuɗɗitike. Annabi Yusuf ka moƴƴere mum no yawde danko bobon. Kaw naati wo ombe gonko ɓe ceernoɓe wi ɗo ɓe yahayno ka kaso ɗo wallitagol sokaɓe ton ɓen maki dame ontete ombe ha sikka a artata sewta ka yaata ɗon. Damal ngal o naati wo ombe ha o hewtoy ka suddiɗo woni ɗon. Suddiɗo wimo haytalak. Musidɓe julɓe mo ɓeme yo miijito e hoore mum, an tun e ɓeygu lanɗo on ka chambre à coucher, an tun e makko o wi'ama hinolan ɗo non si a waɗali ko faalami kon mi waɗa hito mi wutta faabo ɓe aranama. Siko an imanu ma on okkete he aray ɗo tigi tigi en waɗu ko wi kon mi yalta ɗo e hoore ɗo nani a liɓi fof ko mahunoɗa kon. Annabi Yusuf jaɓanali mo wi ma'azallah, innahu rabbi ko seyyidu makko on nun on say mi wawatamo janfade ko on ne'immi ko waɗanimmi koni o yo Allah dandan ɗum. Kono hino ko hawni kon ka Annabi Yusuf ɗon ko ɓurata en hawnude kon. walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi. Miɗo rentina buyi natugol ɗon e firugol waɗa cowo cikko. Hara yewno Annabi Musa faalamo hakken ko woɓɓe suusi Yusuf hakken ko woɓɓe suusi firugol qur'ana ɓayri enen ka mapa o aray ka darsu tulti woɓe en awa hayso ko tafsir waɗen ko ɓuri hulɓinade kon. Ka darsuji ɗi rati woɓe en awa hayso ko tafsir waɗen ɗum ɗon ɓanne waɗe ko siga ɓen nantano fira ɗen ayaje awa har yehi ha dey sonnajo on faalama mo Annabi Yusuf kadi faalama mo. Subhanallah. Yehe e Adwaul Bayan Muhammadul Amin Sengeti yehe on tafsir mi ɓuri tañƴino si o yurnike ɗon kala yurniɗo on tafsir ɗon si a yalti a landitata ko goɗɗo ko Allah tabaraka wa taala daali ɗon. Himmeji ɗiɗi yewtama ɗon taynaɗi gotum, himme mo sonnajo on jogino on e himme mo Annabi Yusuf jogino on no serti. Ko himme hombo sonnajo on jogino ɗon o himmirama Annabi Yusuf e kenɗe ɗen fof bone moƴƴe wuure maaye yo heɓumo no heɓirimo o. Ko himme hombo non Annabi Yusuf himmirano sonnajo on. Si a landama ɗum honɗum wi'ata ɗayri qur'ana wi'i ɗum o himmiranoma sonnajo on ko himme hombo sikkuɗa. Allahu akbar. Haray be yurnoɗen tafsir ji ɗin ɗum kañum kadi be iwtiren ɓaawo karamokoɓe men ɓen. Himme mo Annabi Yusuf himmirano sonnajo on wana wasi tawi o faalanomo en personne ko tawde kañum Annabi Yusuf ka fewndinoɗon nden ñanden ko suka kecco ko sufa timmuɗo ko ɗaɓɓete e suka kon fof no e makko. Kala ko ɗaɓɓete kon e suka hino e makko wana haray yo goɗɗo sikku awa nden ñanden Annabi Yusuf haray ko mawɗo ma komo hattina e doole komo ɗuman ala mbimana ko pooɗatamo e sengo suddiɓe hino woodi. Kono ko himme hombo wonno ɗon. Mi jonna on misal ɓurgal laɓɓiɗude no faamiron ko himme hombo wonno ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe, fana suumaye ñalorma teɗɗan hiɗa hoori dey ñamete ɓurayɗoma welde on defe adde e fana wi'eɗa e hino a ƴettata ka est ce que a himmiraka ɗum par ce que sa huntoyke ɗum no wela a ƴetta hana ka ɗelle koko daganima noon addanaɗa ɗon. Joni noon itti e sikke si tawi koko daganakima kadi maaro defeɗo ha moƴƴa tewu kose wingin mafire dewteɗon ha moƴƴa addaneɗa ɗon kadi ɗum horuɗa hoora a memay daganakima. Donc himme mo Annabi Yusuf wi'a no himmirano suddiɗo on ko himme mo neɗɗo himmirte ñamete tawa mo hoori. Ko a wattinorta siɗa hoori ɗo ɓeygure ma no ñamaɗa haccita e ɗum. Kono est ce que ɗum no firti an ko wi'ete ñamete ko yalti e ma an joni haccatima ala ñamete non fewon ɗon ɗa hoori.